Ake singene evini lenkosi lalamuhla egama la Nkosi yethu Jesu. Ngicela sifunde incwadi yabaseGalatia chapter 6 verse 9. Sizabe sithi reverse sithi verse 7 bese sithi Philippians 1:6. Galatians chapter 9. Jesu Kristu ulithema lethu nokuthula uyasipha kona nefa lethu esulwini lingethintwe amasela lona nefa lethu esulwini lingethintwe amasela lona Jesu Kristu ulithema lethu nokuthula uyasipha kona nefa lethu Galatians 6 verse 9. Asingatsinwa kwenda lokuhle ngobe nasingatsinwa siyawuvuna ngesikhathi lesifanele. Asingatsinwa kwenda lokuhle ngoba masingatsinwa kwenda lokuhle sitawuvuna ngesikhathi lesifanele. Verse 7. Ningayengwa. Verse 7. Nkulunkulu akaphukudwa. Ngoba umuntu utawuvuna lokho lakuhlanyela. Jesus. Philippians 1:6. Philippians. Ngilelithemba leliphelele ukuthi lowo lowaqala umsebenzi lomuhle kimi uyawufeza kuze kube lilanga laKristu Jesu. Hallelujah. Sikhulumile ke evikini leliphelele sakhuluma ngekuthi ebandleni singemaqembu lamangaki kodwa lamathathu. Sathi khona lelicembu lelephanako lithi ke iBhayibheli lokulanako kuyanza. Lase lithi khona ke lewesibili licembu lesibili lona ke liyemana. Lolo emanako agcine asaluphuya. Akaloywa ngumuntu. Ngibakhumbula abazalwane. Uthi uNkulunkulu akasiyo umuntu yena kusangaqala emanga. Uthi futhi uyalimelela livi lakhe ukuthi lifezeke. Ungabosi na uthandaza, uthanazele ukuthi kutawufezeka nalelithi noma yini lenicela ko ngiyamnentela. Ubolinaka naleli lithi na ungakenti khona lokutakwenteka. Ngalibuka ungahlanye. Ngoba utawusangana sekungenteki nakulokuthandazelako kanti ubuke ngahlanye wena ulifeza nzawo tonke. Ngikwethi liyakhalipha kwedlula inkemba lekhalipha ngala nangala ngoba lona mawuthandaza ubhekele khona lelibhekela ngakuwe kusukuphi. Anoma ningivile mos. Sathi ke lelicembu lesibili liyemana. Kunebantu labaphuyile. Hayi ngoba baloyo bomakhelwane. Hayi ngoba bogogo wabo babenyanya. Uyentenyanya yena ngoba akalenti lelivi. Uyemana.
lisikele livili wena manako utawugcina vele aliphuya kule vili epheleleke sitheke asibathandazeli abantu abemanako baphume la kwemaneni bantu babuka bomakhelwane utawuthi nje emakhelwane nasengisukuma bangibone ukuthi ngiyemana ufuna kungadiwa kusemana wena kanti uNkulunkulu uyakwadi kwase kuba nelicembu lesithathu ke sathi ngileli njani kodwa khuluma nibazalwane bonkosi yami felela sathi umuntu ofelelako leBhayibheli lithi lifelela litimisela ngekwekuthi liqebe kanzi alathi ukuthi ngalokufelela linyonyobelwa buphuya into nayo kunyonyobela ke igcina kubambile njalo sekubabambile nje labanye ukude lomloyile abesola nyonyobela nje kulendo la intako yagcina imente njani into nayo inyonyobela igcina kubambile anzange ngigolete inzethe asinyenyenye besibhulu sagcina sibambile so buphuya ke bazalwane azashaya isingisi ase mina angwest mina ngevele ngihlelekile mina ngiyabudgeta uthi kubudgeta nekuhleleka kan sekufelela athi ngiya economize nami ngiwathatha ngala magama kusimelana kanzi sekufelela kufuna na ueconomize utinake ukuthi awusilo nivele lifelela ngoba khona lokuyakwenteka emva kokuba unasowufelele lelicembu lesithathu ke lelo nalo ngalibita ngathi alisukume abukana abantu bahlala phansi abantu bakhona kutentisa Masengitsina ngithi ke asekusiumeke lelicembu leliphanako ke kuze kuthi ke ngilithandazele libe nako kuphinza ke nje laselisukuma lonke ke libandla ke vunawe wasukuma kubo labo kanti uyathi ukuthi uyemana ayingikutshele kusibese kuyini ke lokho bese kukuhalatisa uNkulunkulu ke lokho uNkulunkulu akahalatiswa mina ngabona ngamkhulu mina abekashumayela bathi ngisikhova igama lakhe hayi ke lo wakamsibi wakashabanga yena abephiwe nje lenye into ashumayele ezagijima etuku ematafula ngemancaphsi akhe alesukana bathi uJehova uthi lamhla angithandazele izingwadla nabathakathi bese uthatha ishoke lasonve nadwe bathi athi leli ilayini lesingwadla athole atinali ilayini labathakathi athole bathi nayi ilayini lezinhlebi wonke umuntu akangene elayinini lakhe ubabone abantu bagijima abayilayini lakhe bahleka labanye sanibonani bathanda bengosi sanibona bathanda bengosi uNkulunkulu asakhuluma ukhuluma ngeyakhe indlela sanibonani bathanda benkosi sanibonani bathanda benkosi sikhulumile ke sathi umuntu utawuvuna lokho lakuhlanye Philippians chapter 6 sewuthi ke yena base Philip 6 hey lolo uqalile umsebenzi ute ufeza empilweni yomuntu simakethe nje inature yakhe akayiqali into la ngeke ayiqethe haleluya ngeke nathi fanele masiqala into siqhubeke size siyiphethe ngiko lithi Bible ungayekeli kwenta lokuhle akuyekelwa kwenta lokuhle wena nalithi lingayekeli lisho ukuthi khona into letisiyekelisako uyanje iBhayibheli nathi ungayekeli kwenta lokuhle lisho ukuthi ungayekeli kupha ngishona nangamakholana nangalokwenyanya kangaka kubeka nje ungayekeli ngishona nangamaketala wakho losina umphakela qithe lambi kwakho qhubeka nje kanzi lokho kuyakuyekelisa nje empeleni but lithi iBhayibheli ungaye ngoba umuntu utawuvuna la kutsha the same Paul
encwadzini yesibili yabaseKorinte sahluko chapter 1 chapter 8 uma ufunda verse 11 uthi nine leli bandla lase-Akhaya noma ngi-Akhaya yini yebo leli bandla lase-Akhaya uthi nakuqala nyakenye nine lokwekuthi vele ninikele nephane ngakho-ke sengibuya kini ngitokuthi kini qedzelani lowo msebenzi lena uqala ningawushiyi endleleni ngoba phela uNkulunkulu utanibusisa nani uqedza lo msebenzi. Lamabandla aseMacedonia kusuka aqala katheni abe wabavivinya uNkulunkulu. Okay, verse 11. Ngakho-ke asengini verse 10. Ngakho-ke akasenginivedele nje umqondo wami kusho Pawulo ngale ndzaba. Ngakho-ke asenginivedele umcondo wami ngale ndzaba. Nine nakuqala nyakenye kufaka sandla ekusiteni. Nine nakuqala nyakenye kufaka sandla ekusiteni. Nyalo-ke ngithi kungaba ngcono ukuthi nicedzele lokho lena kuqala. Ngakho-ke anisukushiya endleleni kuqedzeleni ngoba labanye bayaqala basinabandla bangakaqedzeli naNkulunkulu asasedudane ukuthi asala arelease umvuzo wakhe bese uyayekela sophelelwa ngemandla kuqedzela maka nicedzele lokho lena kuqala nyakenye nantimisele kuba lusito ngaleso sikhathi. Nantimisele kuba lusito ngaleso sikhathi. Ngakho-ke chubekani nende njalo ngekwemandla enu. Chubekani ngoba kunemvuzo nente njalo ngokwemandla enu. Ngisiteke mina nangiqala la kini ngathi mina ngiyawukhuluma ngale mivuzo yekunikela nekunganikeli yekwenda nekungenti kwale minikelo lemithathu. Lo mnikelo eqala lengikhulume ngawo evikini leliphelile kulo mnikelo kuthiwa yi-free will. Lakathi khona uNkulunkulu Exodus chapter 25 Moses bathi laba labasekhaya mfundisi Msibi ngithathele lo mnikelo kuleli bandla lasezakhele ngithathele wena uthathe egameni lami but uthathe kulabo labanetinhlitiyo letivumako ubayekele labanhliziyo ingavumi ngoba batawubona umvuzo walokho. Sanibonani bathanda benkosi. Sakhuluma ke ngalomnikelo ke wesihle sathi labanye bemane baze beme nalo uNkulunkulu labatawucela kuye. Hawu amen. Lamhla ke sikhuluma ngemnikelo ke wekwakha ngoba lo mnikelo wekwakha unemvuzo wawo nje. Nawukhipha imali ekwakha nawufaka sandla ekwakheni emsebentini waNkulunkulu kunemvuzo wako nje. Ngiyokhuluma ngako ke namuhla. Haggai chapter 1. Bantwana bakaIsrael bakhishwa nguJehova ubakhipha eveni lekuthunjwa. Ubakhipha eveni lebugcili eGibhithe. Maka bakhipha uthi nginimikisa eveni lelicicima luju netinyosi nginimikisa eveni le-abundant. Hawu amen. Ngalamanye amagama nginimikisa ensimini yase-Edeni la nganikhipha khona ngathi kini nine nanginidala wena muntu kudala ukuthi unqobe wanze multiply be fruitful. Sasuka thina sona ku fruitful sona evini laNkulunkulu wasikhipha sasesiba fruitful ekudaleni banibana nje kuphela. But kuletinye tintfo asibi fruitful. Cha ke la kudaleni ngenkosi yami hayi cha ke. Sanibonani bazalwane benkosi. But manje nasebale eGibhithe maka bakhipha ebugcilini uthi nginimikisa eveni lelicicima luju netinyosi. Male bale Kenani eveni leluju netinyosi kwenteka tintfo letitsite yini leyenteka eKenani. Bebe sebajoyina labanye boNkulunkulu wabayekela simakathe bathunjwa bayeBhabhiloni bayegcilatwa eBhabhiloni
labaduna bakhona lasebancane baphakulwa kubulawa ukuthi kubete inhlanyelo lebheke embili kuIsrael. BoDaniela nje nabalena bese baphakuliwe. NakuShadrach. Kuphakulwa ke kubhlungu kungcono kuba ube igay ngoba sengakushumayela uphinze ubuyele. But noma kunjalo bathini bathi ngeke silahlekelwe. Silahlekelwe i-identity ukuthi sibobani. Sanibonani bathanda benkosi. Sewuvula umnyango futhi babuyela eveni labo kuphi manje sebabuyela futhi eCanaan nababuyela eJerusalem kufanele bafike bavuse indlu yekhontela. Ebazalwane ngayithathi kancane indzaba yekhontela. Indlu yekhontela lo ubona uSathane ngana sifo nasi nje bese kuvalwe emasonto. So hayi thandazani nje bazalwane nani khona wena ukuthi hamba uyobukela liswati. Liswati ngeke limane likhulume nemadloti noma phi nje. Ngeke likhulume nemadloti elawini. Likhuluma ku sacred place. Enzaweni leyanikelwa ya dedicate ukuthi le ngilapho sitabo khuluma khona nalabadzala la. Nathi indzawo yethu yekhuluma nasimakathe ngikuphela athi second Chronicles 7:14 athi uma ngabe bantu bami lababitwa ngeligama lami bathi thoba babuye bate uthandaza la kulendlu noma ngabe bashaywa indlala noma ngabe bashaywa sifo babuye la kulendlu ngiyakuva ngisezulwini ngowisathana vala nje. Sanibona isithandwaze inkosi. Kwafuna ukuthi ababuyela ke le babuyele baqale phansi lendlu lebayibhidlitiwe bavukulule kuvele ifoundation baqale ke bakhe. Awu amen. Babuyela ke kwaqala babuyela Zerubbabel before Nehemiah kwabuyela Zerubbabel nabo Haggai. Kwabuyela nabo Yeshua umpriest lomkhulu hamba na Zerubbabel nababuyela bafike bavukulula base bayikhuphula ifoundation bayibonakala ifoundation labanzala bakhala labayatiko lelithempeli labhidlitwa bakhala basina basalaka lisakhuphuka kamnanzi nje lasalisakhuphuka safika lesasihlava lesiuSathane saphinze sabavala bema base bayekela bangakhe bayekela kungakapheli. Funza ke manje verse 1. Labantu bathi ngeminyaka wesibili wekubusa kwenkosi Darius ngelilanga lekuqala enyangeni yesithupha. Ngeminyaka wesibili wekubusa kwenkosi Darius ngelilanga lekuqala lenyanga yesithupha livi lasimakathe lefika kuHaggai umprofeti kuZerubbabeli umsa waShealtiyeli umbusi wakaJuda nakuJeshua umsa waJehosadaki umpriest lomkhulu lathi naku lokushiwo ngusimakathe longisomandla uthi labantu bathi sikhathi asikefiki sekuthi kwakhiwe kabusha indlu yesimakathe livi lasimakathe lase liyefika ngemprofeti Haggai lathi ngabe kambe ngiso yini lesi sikhathi sekuthi nihlale endlini lehlotshiswe kahle kakhulu kube kanti indlu yesimakathe yona ibukeka itinzala nje. Hallelujah. Labantu bathi babhali uma babuyele eBabylon beda ngemandla bayiqala lento bayenda ngemandla bathi basayenda kwangena spirit sekuthi naka. But no, sengabe isikhathi ake sakhe ntethu tindlu. Asesakhe ntethu tindlu. Mbona sengakhona kwakhaya yami. Naloyo wakhaya kakhe, naloyo wakhaya kakhe. Ngiyatibuta ukuthi ingabe lo moya awukasingeni yini. Siqale kahle. Ngiyabona nje sengiyababona bayakha bayamemana sami siyovula yakami wakhile mfumana wakhile bahlalana tandla naloyo wakhaya kakhe lenhle lenkulu naloyo ufuna ukudisplay nasayivula babone bazalwane hawu maye wakhile imile leyasimakathe uthi simakathe labantu laba bathi kimi akukabi isikhathi
sekuthi kwakhiwe lendlu yami sebagijima bayokwakha tabo ingakapheli le yami. Ase ngikhulume iqiniso bazalwane. Akusiyiqiniso ukuthi siyehluleka kwakha indlu yasemakathe ngespeed iphele ukuthi asikadinikeli fully. Nangabe simelana ngayakha yakhe indlu latawu sinasafikile ephoka ngibani ngiphoki noma ngiphoka labala bathi le mali yokwakha lendlu ithethephi uhola malini sikwelede lo wakhe ngaso ngoba sathana usifuna etikweledi nje siphelana sikwelede uthethe malini ebhange kwakha lendlu le na khanza sikude sikwelede buthi ibhakela sitini nje usuku wakhe indlu yakho phinde nasekuthi imali nasekuphelele leso sitini uhole uphinde uthengelenye uthengele esinye sitini ubhake yaqhubeka indlu yakho noma seyifika seyiyofulelo wathenga nje kancane kancane wagcina seyiqedile but le nasiyibuka nje thini evaluation yayo it's 1.3 million le shele manje ufuna ukubosha umzalwane shele ukuthi uyithathele imali awungishele nje so nangabe bokhona kwakha yakho ya 1.2 1.3 how much more sesihlangene sonke sakha yinye yasomandla bekungeke kufanele kube nestruggle nasesakha yasemakathe but sesingenwe ngiloyo moya lo abangena wacha ake sesime sakhe tethu angathi bazane batangivayini but ke manje simakathe uthi cabangisisani kahle uverse bani lo maka verse 6 manje ke simakathe uthi cabangisisani kahle manje ke naku lokushiwo ngusimakathe lo nsomandla cabangisisani kahle uthi cabangisisani ngetindlela tenu okay once makathe wathi cabanga kahle ukunika lithuba lokudecide kahle ngoba emva kwaloko khona lokutakwendeka qhubeka verse 7 nihlanyele kakhulu nalokuncane nihlanyele kakhulu kodwa naseniyovuna navuna lokuncane niyadla anesuthi niyanatha nentemaphathi kodwa no satisfaction niyembatha kodwa nichukha kunjalo niyahola imali yenu niyifake etipatshini etinetimbobo anemamani ke make lapho sekubhlungu lapho niyahola nekuhola but le mali oyiholako uyifaka esipatshini lesinetimbobo ngani leni na naku lokushiwo ngusimakathe lo ngsomandla uthi cabangisisani awume kancane ma uthi niyahola sala phasi imali yeni nifaka etipatshini letinani nembobo uyathi lokho kusho kuthini bazalwane sengiyafunza ngathola ukuthi kusho ukuthi umuntu uyasebenza uyahola but after saholile ahole mhla ka25 kodwa tithi nje natithi nje 30 noma nathi 35 ukhona 35 kodwa This natithi nje 30 noma 35 noma ke mhla ka5 aholile so ude ngisho sekufanele manje lo muntu na ayoboleka lokuboleka imbobo kusinayita lo mholo lotako ukhanze sekunembobo itakwedlula iyele la weboleke khona but kusete umthakathi asikhulumeni emaqiniso kusete umthakathi kusengukuthi nje wena awukaligcini livi lasemakathe ubone konke ukuthi kusengesiso sikhathi uzibone uyethembisa ukuthi ngiyawukhiphana imali nayi ize iphele indlu yasemakathe 1 2 3 so uyekele onake kwakakho ukhohle ukuthi simakathe uthi te akajabuli ngetiwula letethembisa dingabe tsafeza sanibona ndothanda benkosi uyathi ngishumayelo lenjena ibhlungwana ngoba akusiyo nje le nshumayelo la ngoeva khona bazana bathi say it again pastor ngoba leya say it again pastor ngilelethi utawuphumelela kulomnyaka lotako utaphethe lokuside unje kodwa nasiyengana sitututana
nguye nganansinisa uthi uthutana kunengi futhi bazona babona sine la pulpit noma sesibadlala ingqondo ababona sonke qala ngami Elijah kwathi waqala ngami wena awusi Elijah lo yamfata abeyaliwe lo umuntu akayalwa ente lokusuka enhlitweni yakhe ayikutshelwa ngimi qala ngami uyabona ubusothi lo bazalwane bonke labangana abafati bonke labangana amadoda labafuna ukushatha abasukume bemenyawo yonke into la uyente ayibe nelivi likuphi lelivi lelisithengiselwa imishado ubona futhi neBhayibheli nelivi naselitwistiwe uyabona lamadoda la abelithumi simelana abenebulephelo ahamba onkwajika umSamaria wawubonga nasesilisebenzisa thina la ipulpit sesifuna imali kuwe sithi hey kubonga kunemvuzo thatha liholo lakho lonke utobonga wena lo yamlula akazange abonga ngeliholo loyo wabonga ngemlomo abenganamali but asizikubamba ngengcondo awuboni akusuke kuwe lokubonga ngemali hayi ukuthi utshelwe ngimi na utshelwa ngimi ngiyakutsotsa utawumangala sewukwentile kungenteki lutho kuwe yinje lengenteka nangabe utsotswe ngisidlani khona lo ngabusiseka uwebele ngisidlani sanibonani mina ke Nkosi yami ngiyakhuluma ezakhele ngikhulumela kokwekuthi noma sengifike embi kwaNkulunkulu ngisi ngalikhuluma lonke liqiniso uNkulunkulu athi well done nakhulumele ukuthi yentele kokuthi uphumelele kube livi ngiko nje ngathi fundisa kwekuthi nangimela ambi kwenu nasekukhona lengikudzingako ngingezami kufaka livesi lelinganamqondo ngifake livesi lelingcono livesi lelingcono ngiliphi ke lelisicela utawuphiwa ngivele singiyacela bazalwane nabakithi ngiyacela bazalwane ngiphelelwe ngemathayi ngiyacela bazalwane cela utawuphiwa kunelivi sanibonani bathanda benkosi uthi ke uNkulunkulu labantu laba abasebathi haya kusiso sikhathi uthi ke uNkulunkulu cha nitawuvuna uyabona lokuvuna ufaka esipatshini lokuthi uthi Nkosi yami nje uholile ube guilty olemhla ka25 31 sewutele imali ube guilty kodwa ngentini ngale mali wathi uyacabanga ngenteni kude uthi sokugijimeka kumfundisi awungithandazele umfundisi kunento nje ledla imali yami idla kanjani uyade ngibone nje kusimali ngiyahola nje angiboni nje asewume kusedingo ledla imali yakho awulento nalivi sekufanele nje sihlole kuqala sekungiyekele nami kungitshela ukuthi angikuthandazele vele nje uthanda uphupha kabi uphupha emathoyini emine asesime sanibonana uthi ke uNkulunkulu cabangisisani uma ufunda verse 9 sitabuyela ku verse 8 uthi ku verse 9 benilinzele sivuno lesikhulu kodwa navuna kuncane uthi uNkulunkulu bowulinzele ukuthi ube nesivuno lesikhulu esikhundleni saloko kwaba kuncane nako lolokuncane wasina usukubuyisa ekhaya kufunza makhe lokho lenikubuyise ekhaya kukuncane ngikuphuphuthile kwahamba akaphuphutha abathakathi ngisimakathi lokho lokuncane bawubheke lokukhulu wafuna lokuncane kona lokho lokuncane kwasina kuthi kuyafika ekhaya ngakuphuphutha mina simakathi kwahamba leni kusho simakathi somandla ngenxa yendlu yami leSolomane ihleti ngenxa yendlu yami leSolomane ihleti idinzala ngalesikhathi lapho kungilona lo wenu aphishaneke ngeyakhe indlu ngakho ke ngenxa yaloko ngenxa yenu emazulu ayigodlile imvula sibusiso sesigodliwe nemhlaba nawo ngawushela awugodle sivuno wagodla sivuno sawo Yesu ngehlisele somiso emasimini nasetinzabeni nasetikwalo kuthi inhlavu
nakulo liwayini lelisha Yeah, Jesu. nakuwo emafutha nakuko Yena bakithi. konke lokuvedwa ngumhlaba ethi kwebantfu Nakuko konke nemihlaba lenikwenza ngetandla tenu ngicethela maka. nasemisebentini yonke Yonke yetandla itandla tenu noma uyathunga noma wentani kusethu umthakathi. Manje lokuhle ngaNkulunkulu bese uthi ngako ke cabangisisani. Ngako ke cabangisisani verse 8. Uthi ke khuphukani ke nikhuphukele tinzabeni. naku-ke lokushiwo ngusimakazelo ngusomandla uthi Cabangisisani. cabangisisani ngetindlela Uyathi lokhu zenu." uNkulunkulu akuniketele ukuthi kucabangele wena usho ukuthi nawe nje kule mpilo yakho leshaya sidungele tane kangaka na uvamile ngisilabanye babashaya ngelibhungane barirola bulongo sowubambe lokho ke bulongo wena lobu rolwa libhungane ukhohlwele ukuthi impilo yakho asawucabangisise ukuthi wentani awusujakele kuloyweni ngakho ke cabangisisani chubeka maka khuphukelani etindzabeni khuphukani niyawugawula khona tingodlo hayi awume maka nali iBhayibheli lithi khuphukani lisho ukuthi le ndlela ukhulu kufanele uyende kufuna uphambane nemizwa yakho phambane nemabudget hayi niya budget manje bazalwane khuphuka akusingo lelula khuphuka ngeke ke khuphukani khuphukelani etindzabeni niyawugawula Niyawugawula. khona tingodlo nitewukwakha lendlu kuze nami ngitojabulisa kuyo ngidvunyiswe Oh. kusho simakazi kuze nami ngitewujabula kuyo ngithunyiswe kusho simakazi uyatati titsakwa kutsi tingibita kanjani la ngaphandle ithi ngingene okay ngiyotithengela bathi ekse emvaravara angithi basi ngilivaravara ngoba ngiye ngibabide ngemavaravara ekse emvaravara kanti siyawuqetha nini lapha uyasibambelela manje sinangena lapha ngisimanje lena ngene ngani wena hlala gcwele lapha siyabhalisa lapha basitshela kusegcwele ngegcwale lapha sine sike makholwa sijake ukungena lapha futhi ungacabanga sibadlala buka ke ngoba kube baye basho kuwe Nkosi yami ngase ubaphendulile sakhela nini yini jangena sakhela nini ngifake emalini udawushaya uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akajabule ngekufa kwesoni ufuna tona le toni ufuna tona le toni le noma sesingenile singase siqale simalise sathakhela thina la uyakushaya uNkulunkulu sanibona bazalwane labantu laba bangibutho ngemalanga sewungena nini manje uyasibambele vele sebabambelelekile labanye ngoba nabangena batofike basenziswa uyathi uthi ngiyengiphendule ngithini angisho uthi hey madoda sibhobokelwe ngemakhiki angisho ngithi hayi sitawungena abafana bakithi sitawungena abafana kani hey sengiyabona mina sesibhobokelwe ngemakhiki usike uNkulunkulu ukhuphukani lokukhuphuka kusho ukuthi asentinto lephambene nemizwa yethu nemabudgets ethu sebakhona nje simelana nabakhuphukile labanye khona nje umuntu bangishayile ba hey mfundisi bathi itulo lona soloti yashodelwa imali le hey mina sengifakile mfundisi ufake emalini bethi bese kushota 300 and something thousand sengimfakile one family seyimfakile lo ukhuphukile lo hayi kuthuna kokunenge uphambene nalamanye ama budgets wakhuphuka ngoba leli Bible lithi siyakhuphuka kukhuphuka ke Nkosi yami mawukhuphuka kungcono ukukhuphuka sekunekwewukela ngoba na ukhuphuka ngale kutakwehlela kanawe ehlela usayimanyukelela akufuneki sithi nasihlabelela sithi ungithatha la angibengela angisusela angibekele uno ube asobuye lapha bethwana ungithatha la mani lapha bethwana beka le Angisusela, angibekele oh ubelena. ungithatha
ungithatha lapha ungithatha la angibekela angisusela angibekela phela lento yimbi lekuthi labanye bayenyuka wena uyewuka bayenyuka bayithi busisweni wena uyehla uyakunamba abantu lobo baqhoshela itolo sakhuluma mina ngetimbuya awusena lutho ungithatha lapha ungithatha la angibekela angisusela angibekele lwela kuthi nasiyele nawe uyele ungayile na uyale awusafithi lapha phansi ngiyakutshela uyawusho kuswasho umuntu amfishane amnyama hambi yobuta gogo nawomi nakehla ayaleka Mowabi kwalahleka konke lanako nakasabuyele emuva wamo oncoma kuyotivalela endlini uyathi uthifihleleni endlini akasafithishi kulaba phasi labashiya akasafithishi nakulaba setulu labeka class nabo be careful ngiko leBhayibheli sicabangisisa hamba ngiqinisile yobuta gogo nawomi damthola encwadini ya Ruth sanibonani sengiyathandaza manje ngisho mina ngekwakhe indlu yaNkulunkulu nje leBhayibheli ke lithi verse 12 ngeko ke Zerubabel umsa waSheliyeli na Yeshua umsa wache wabani waJehodaki umpriest lomkhulu Jesus verse 12 ngakho-ke boZerubabheli umsa waSheyatiyeli naJeshuwa umsa waJehosadaki umpristi omkhulu nayo yonke insali yesive yalilalela livi lasimakade uNkulunkulu wabo nemavi emprofeti Hagayi ngoba simakade lo uNkulunkulu wabo abemthumile bantu base badumisa simakade Hagayi sithunya sasimakade wethula nasi simemetelo sasimakade kubantu wathi nginani kusho simakade nayo yonke insali ngakho ngiyawathanda lamagama lathi ngeke kumpriest nembusi nayo yonke isali babe sebayaphenduka uyathi ukuthi sathane wentani ngale tifo bo wave 3 toshonisa umnotho phansi wonke uthi ya ikakhulu wemaKristu ngaba ngumthandazo wakho ukuthi zwela Nkosi mane kusale insali singafi sonke siphele sithi ngicela sime ngenyawo zwela Nkosi zwela Nkosi Nkosi singafi sonke size siphele zwela Nkosi Sala
Kala ukuthi semile ngenyawo tethu. So wente le introspection. Se utihlole. Why impilo yami ishaya isithungela intane nje? Why impilo yami ingaqhubeki kuyembili? Kambe ngabe angamlingisini Israel? Kambe le spirit lesabamba Israel ngaba sikangibambi yini? Ngayekela kubeka simakadze phambili. Ngoba livi la simakadze lithi. Le livi la simakadze lithi. Dimisele ngeke kuthi ubeke simakadze embili kuko konke. Washo usikongeke kuyabe sekuyalandzela. Nangabe ukhona uthi na uthi uyahlola nje ubone ukuthi akuhambi kahle ke la. Phakamisa sandla sakho ngothandazana. Phakamisa sandla sakho ngothandazana. Thango sakho hambi kahle empilweni yami la. Phakamisa sandla sakho ngothandazana. Hlola la enhlitweni yakho akuhambi kahle la. Phakamisa sandla sakho ngothandazana. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Babe wethu longcwele nathi tandla ngosithi phakeme manje. Wena uNkulunkulu lohlola inhlitiyo. Wena uNkulunkulu longaphukutwa. Wena uNkulunkulu longathi lekungadiwa ngumuntu. Wena babe lobona lokungabonwa ngumuntu. Zerubbabel nempriest uJoshua nesali baphenduka. Waphinza wena wayale emazulu. Wathi akasale ahlisela tibusiso futhi. Wayele nemhlaba, wayele konke lakutsinzako kuthi makuvete tithelo. Sengiyayala ngegama lika Jesu lakutsinzako akuvete tithelo in the mighty name of Jesus. Babe ngiyabonga kuthi lokho wena uNkulunkulu uyakwenda. Wendela buhle babe. Nekuthunyiswa kweligama lakho babe nababantwana bakho ngosesikhathi sekuthi bente livi njengalokho sebathi ihlolile nje wena ke uNkulunkulu tabe sewenta njengalokho uNkosi wathembisa wathi singakakhuleki usuke sowuvele uvile babe siyabonga busisa labantwana bakho ngosi egameni la Jesu Kristu amen ibandla lithi amen shayile Jehova tande egameni lenkosi. Ngiyacela ke bana bakethu ukuthi njengalokho nje sesivele sesiyikhulumile lendzaba bana bakethu nikeni envelope lemhlophe. Ngicela ukuthi ke bana bakethu njalo sesikhulumile lendzaba sesitawunikela nyalo sinana envelope iphile brown. Sinena envelope la lemhlophe na le brown. Le envelope le brown ibhaliwe ukuthi lo mnikelo lo ukhiphako yi tithes noma yi free will. Le brown ifaka i-tithes, ifaka ma first fruits, ifaka ma sacrificial offerings, nama thanksgiving offerings. Ngilena ke ibhalwe konke lokho la ngaphandle wese uyakuthika. But if free will offering sivele sifake laphana esitsheni kuyevakala abantu abakethu. Kuyevakala bazalwane. Bese kuthi le yona ithi mina ngiyadinikela kuNkulunkulu wami ukuthi ngifaka lishumi lami lekwakha le sitocetha lendlu sihambe siyokhonta alibonge igama lenkosi lele mhlophe amen. Nawe ke noma uyafika ubosivakashele yenzame lendzaba le atojabula simakathe empilweni yakho alibonge igama lenkosi sesitawunikela ke bakhona yini labafuna envelope lemhlophe longenayo aphakamise isandla baconze kuye angengciwa sibusiso gijima longenayo ngithatha nayi yami mngani wami longenayo praise God cha ngifakile kusene bengekho yena wakufakelwana la bazalwane akufakelwana la kude bobhebi nasesinikela la nikelwe nje laba negotiate niyekele lokuhle angabonikela kangaka usabantwana bathi wena laba bonisana ngemnikelo bombe uyobabuta bo anti Ananias namalume Safiri bafa akunegotiate emnikelweni
kusuka enhlitweni yemuntu. Haleluya. Haleluya. Sesitithole tonke sonke imvilopho etimhlophe. Awesiphakamiseni sonke leti imvilopho letimhlophe. Haleluya. Hawu yegogo iyakho. Imhlolo yami nona ngogo angimangalisa. Ungaqala wena uvela phele kwenta live so uvele ugugile nje utawundlwa ngibani. Uthi phela lo mnye gogo wathi lo mnye gogo wathi lo mnye gogo kimi ngala ezindwendweni. Akuthi ongithandazela thina mfana wami yathi usingivile mani ngalomnye gogo ukuthi waya le kuwo wamthandazela bani bakhe bamente awubuke bamakhela indlu lenjani. Awuyothandaza nami kunalala mlikhaya angifuqe ngengani ngoba afuqana labantu abangalenti live nembala ke ngigibele ke ngimgibele semotweni yami iyangena imoto gogo athi iyangena mntwana wami yegogo iyangena imoto yami iyangangifuna imoto yami ihlathi iyangena mntwana wami manje kube bengihamba ngale fortune ngangajika vele bazalwane manje ngangihamba ngane ya Sethable investment manje yona noma ngayahwepheka uyahamba nje manje le fortune nje kwathi nse uva ngathi kuhebheka mina bengitawujika vele sihambe ngetinyawo nasifika kalogogo nangithi nje qhama ho ngibona ukuthi hayi kubi manje ekhaya logogo mbamba tidlu tishekile tente nje kodwa tinguku tingakanani mathi ke na umfundisi uthanda inkuku tasemakhaya so ubonele tinguku tinguku gogo mayithi yakuthanza sewufile inyama umfundisi wakho wathi hey wena ngimnikeleni usungihlolela uketela iloko la ngimnikeleni ungathi kona lokwemakhonto ngomthwehlanyana nokunje sithi nasithi sithengisile so uyomemeta lapha iminikelo lengapheli seyonikela umemeta lapha uyomnikela ngimnikeleni hlela ngasebenzi nje uhlalele mina ngibinze cha ncese goga sambe ke asingene goga fuqa nje mbana nami kufuqa ukwesiva singene asibuka nje nala ngilala khona mfana kutangeleka nalokwendlu ngathi hawu kusekuncane gogo ngalomqondo lonawo vele kutakweleka awusho wena ngalomqondo lonako ngemfundisi wakho nangalokwemana nyalo nje sengifrustale la verse nje lokwemana ngoba yemana wona gogo wena nane mathi ke lo wena umfundisi angafihla ukhohliwe singiyomongolo nje ngozikhona gogo lo wedlulisi ngophela uNkulunkulu ongakhuluma nebantu abakho babuye le banake wena ngeke uthi khulumele angakathandazi babenzeni sangifuna ukukunika assurance haleluya yelivi laNkulunkulu ngicela simeni sonke ngetinyawo bese sifunza Isaiah 65 verse 25 ngunika isiqiniseko ngunika isiqiniseko sekuthi lokho sekwentekile wena kholwa nje kuphela amen 65 verse 24 Isaiah 65:24 bayawuthi bangakangibiti yes ngisabele bayawuthi basakhuluma ngive singesi la nakakhona lo ngasifunza sikhuluma kukhona lenye version lekhulumela amagama Isaiah 65 even before they finish praying to me I will answer their prayers sure even before they even call, even before, it shall happen that before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Shothi ngoNkulunkulu sowuvile. Abelinzeni phona ngabe sowuve, nangabe uve ngingakacela. Abelinze mina ngisukume ngilanze into dami ngekwenta livi lakhe. Asiphakamisene emehlweni. Asiphakamisene intandla tethu egameni lenkosi. Baba lengcwele siyabonga lamuhla emini lika Jesu egameni lika Jesu Kristu akekho lofanana nawe
ubani lesingakufananisa naye Emandla angewakho Nkosi. bonkulunkulu balomhlaba bafuna ukuthi Bukhosi silethe bungobakho, something to Nkosi. them kepha wena You are the God uNkulunkulu udinikela wena luqobo watinikela wena luqobo Oh, lwakho Jesus. yithi Thank Uba you, usithanda, Jesus. lithi live Semukela lakho kuvile bhekani kuwe. luthando Ngegama lasithandanga likaJesu ngalo Kristu. kangaka Babe siyabonga. siyemukela uNkulunkulu Yes, othengcwele Lord kuthi Jesus. even before sikhulume Thank you, bosawuvele Jesus. sewathi Thank you, sesivula Jesus. inhlitiyo netendla tethu Rukatharabasuka tekwemukela mayanda ibusiso labasi. nempumelelo Thank levela you for kuwe the blessing, nekwenta my God. livi lakho In the name of sawusikhulumele Jesus. sawukhulumile Wealthy emehlo is your name. uNkulunkulu othengcwele yima Thank you nathi for the uNkulunkulu blessing. othengcwele wena lozevini lakho Rukaphalabasike. uHezekiya bheka ngikakuwe Mandarabosuka I'm with you yabasakarabasa. I will on your side Thank you, siyabonga Nkosi Jesus. ukuthi you are on our side My God. yes uNkulunkulu Thank you, siyabonga Jesus. semukela tibusiso nempumelelo kuguquka tindvo mnini mandlango ngoba wena wehlukile Thank you, we want to Jesus. bless you and honor you phambi kwakho wena Nkosi kunempumelelo Thank you, phambi kwakho Jesus. wena kunokunqoba ngoba indlela loyicalako wena Nkosi uyayiphetha Blessed nakithi Jesus. Nkosi uyayiphetha In kuko konke Jesus' lesindlu yakho wena Nkosi uyasinqobela Thank you, ubese wenta lokunqoba kube kwethu My God. kanti sinqotshelwe nguwe Thank you, siyemukela Jesus. Nkosi impumelelo egameni lika Jesu Kristu amen Shaye Jehova thandeka nale Nkosi.